Ja bi prvo želio da zahvalim na pozivu i čestitam organizatorima na ovom izvanrednom događaju. Ja sam ubeđen da ćemo svi da napustimo ovaj forum obogaćeni novim saznanjima i novim inspiracijama. Mislim da je jako dobro da govorimo sada i o Krfskoj deklaraciji. 100 godina je od prihvatanja te Krfske deklaracije. Možda bi bilo bolje da prvo govorimo o tom pitanju, a onda o happy endu, odnosno endu Jugoslavije. Jer pogrešan je po mom ubeđenju to put da razmišljamo o Jugoslaviji po tome kako je ona završila. To znači da time čitamo istoriju unazad. A čitanje istorije unazad znači da promatramo one elemente, tražimo one fakte koje nam vode do situacije koja je koje sada živimo. Ja sam jučer kupio jednu knjigu, sigurno je svi znate, Kako su Srbi izgubili vek. To je jedna knjiga kojih ima slično u svim delovima bivše Jugoslavije. One kao objašnjavaju šta se dogodilo, a u stvari ništa ne objasne, jer rade to da čitaju istoriju unazad. A ako hoćemo da iščitamo istoriju Jugoslavije, treba da se vratimo prvo na Krfsku deklaraciju i onda prve godine osnivanja ove zemlje. Ja imam tu jednu drugu knjigu, Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je izbačena iz biblioteke Radničke komore u Sarajevu, tamo im više nije bila potrebna, pa je nekako stigla meni u ruke. U toj knjizi ima i Krfska deklaracija, koja je potpisana, kao što smo čuli, dogovorena između predstavnika srpske vlade i predstavnika Jugoslovenskog odbora. I tu u toj Krfskoj deklaraciji stoji: pre svega predstavnici Srba, Hrvata i Slovenaca ponovo i najucudnije naglašavaju da je ovaj naš troimen narod jedan isti po krvi, po jeziku govornom i pisanom, po osjećajima svog jedinstva, po kontinuitetu i celini teritorije itd. itd. Znači, oni govore o južnim Slovenima kao o jednom narodu. Kad se osnuje ta država naroda jednog imena, mi danas govorimo o Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, nije se zvala prvo Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, već kraljevstvo. I to smo zaboravili. Ona se nije zvala Kraljevstvo Jugoslovena, odnosno Kraljevina Jugoslavija. I kad je Jugoslavija dobila svoje prvo ime u Vidovdanskom ustavu, koji je prihvaćen manipulacijom, kako smo čuli, vodeće partije, najjače partije, tada Radikalna i Demokratska, protivile su se imenu Jugoslavija. Bila je velika polemika tada, a na kraju je izglasano ime o kome sada govorimo. I to je bio veliki problem. Zbog čega? Zbog toga jer to je stvarno bila demokratska zemlja. I u demokraciji postoje izbori. A kad su izbori demokratski, partija treba da mobilišu biračko telo i kad se prakticira demokratija, ona uvek ide rukom u ruci sa nacionalizmom. U modernom europskom svetu toga nema da bi bila demokratija bez nacionalizma.
Znači, problem te zemlje je bio ne malo, ne suviše nacionalizma, već što nacionalizma nije ni bilo, kao što smo čuli na primjeru onog što je rekao Massimo d'Azeglio, da kad je stvorena Italija treba stvoriti i Italijane, odnosno kao što je napisao američki istoričar Eugene Weber, da kad je stvarana Francuska nacionalna država se Slovake pretvaralo u Francuze. A kad je stvorena ova zemlja, niko nije pravio Jugoslovene. I sad kad imamo izbornu kampanju i neko nagovara Srbe, drugi nagovara Hrvate, treći nagovara Slovence, postavlja se pitanje kako da se mobilizuje to izborno telo. Treba da se tom telu nešto nudi, da se ga hvali, da se ga uzdiže ili da se ga predstavlja kao žrtvu. Sad, Jugoslavija je osnovana po završetku Prvog svjetskog rata. Prvi svjetski rat je bio jedan veliki problem za ovu novu zemlju koji nije prediskutiran nikada, a taj problem se zvao šta uraditi sa onim što su bili vojnici na jednoj ili na drugoj strani. Po nekim podacima u Srbiji je bilo čak 500.000 vojnika južnih Slovena iz Austro-Ugarske. U Prvom svjetskom ratu Srbija je užasno razorena, jako mnogo mrtvih, jako puno ranjavanih, šteta enormna, a oni što su to počinili bili su mnogobrojni Hrvati, danas govorimo Bošnjaci, čak i Srbi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Vojvodine, pa i Slovenaca nije falilo. A sad, odjednom, oni su braća. Bio je to problem koji je trebao da se tada raspravi, da se prediskutuje. Niko to nije napravio, sve su stavljali ispod tepiha, pottepihovali ovo jako bolno pitanje i šta se dogodilo? Ono nije umrlo, već je živjelo dalje. Došao je drugi rat, pa je buknulo, pa su došle 90. pa je buknuo ponovo. I opet smo radili isto svaki put. Znači, dobro je da danas raspravljamo o tome. I sad, kad srpski političari nagovaraju biračko telo, oni mogu da bude ponos. Toliko smo dali žrtva, toliko smo trpeli, ali ipak smo oslobodili tu zemlju i ujedinili je. Druga je stvar je sa Hrvatima i Slovencima. Oni su u nepovoljnijoj poziciji. I nepovoljni jer su u zemlji gdje su velika manjina i navikli su da na parlamentarne borbe gdje se ustrajno bore za svoja prava. A ta zemlja kad je osnovana napravila je mnogo velikih grešaka, nezamislivih. Stvarno teško mogu danas da mislim to da u toj zemlji nije bilo jednog novca, da nije bilo jednog pravnog sistema, da nije bilo jednog poreskog sistema i tako dalje. Bilo je tu svih tih sistema jako mnogo i to je bio jako pogodan teritorij za manipulaciju. I recimo, jedan je poreski sistem važio za Sloveniju i Dalmaciju, drugi za Hrvatsku, treći za Vojvodinu, četvrti za Srbiju i tako dalje. I na kraju je došlo do toga da su počeli birače u Zagrebu da dobijaju na poznati slogan Zagreb radi, Beograd se gradi.
U Sloveniji je tada rođena jedna krava koja je bila baš čudna, koji je imala usta u Sloveniji, a muzli su je u Beogradu. I kad su počele te priče, te priče su imale jako veliki nacionalni značaj, odnosno emocionalni značaj, koji je podgrijavan od političara koji idu na nacionalnu ideju, to znači srpsku, hrvatsku ili slovenačku, jer te ideje imaju jako veliku emocionalnu snagu, pa ako hoćeš neko da pridobiješ, onda govoriš o nacionalizmu. I kada se govorilo o nacionalizmu, onda se pretjerivalo sa upisivanjem razlika. Govorili su, između nas su tolike razlike, danas znamo da su te razlike bile toliko velike da ne možemo da živimo zajedno. A gde su bile te razlike? Između seljaka, albanskih i crnogorskih nije bilo nikakvih razlika. Između seljaka, Srba i Hrvata isto nije bilo razlika. Razlika je možda bilo kod nekih elita, a te razlike su bile uglavnom u tome što su iz Slovenije i Hrvatske slali svoju djecu na školovanje u Beč i Peštu, a iz Srbije u Ženevu i Pariz. To je bila najveća razlika koja je jasno pretjerivana. I onda kad je prihvaćen Vidovdanski ustav 21. godine, koji su bojkotovali ne samo Hrvati, već i najjača slovenačka stranka, sledili su izbori 23. godine za koja sam negdje napisao da su na te izbore birači išli kao pripadnici naroda sa 3 imena, a iz izbora su se vratili kao Srbi, Hrvati i Slovenci. Znači, nisu bili više jedan narod. I kad je kralj Aleksandar 29. godine pokušao da napravi od tog naroda jedan narod, tada je već bilo kasno. I to je bilo jasno potvrđeno već onim što se događalo u parlamentu. Samo da završim, možda bi sve završilo drugčije da nije izvršen atentat na kralja Aleksandra, za koga moram da kažem da je bio u mnogo čemu moderniji vladalac nego što je bio Tito. Za kralja Aleksandra je bila glavna parola čuvajte mi Jugoslaviju. Znači najviša lojalnost je išla zemlji, nacionalnoj zemlji. A za Tita najviša lojalnost je išla njemu. Engleski historičar A.J.P. Taylor kaže u knjizi koja je objavljena na slovenačkom prevodu 1956. godine, znači da je on još jako na vlasti, da je Tito bio posljednji Habsburgovac, što je u stvari i najveća istina o Titu. A znamo šta se dogodilo sa Austro-Ugarskom kad je umro car i vladar i kralj Franjo Josip. Bio je u Austro-Ugarskoj isti problem. Tamo nije bilo lojalnosti zemlji, već je najviša lojalnost išla caru, a onda deželama u kojima, odnosno narodima manjima koji su živjeli u toj zemlji. Isto tako kad je umro Tito nije bilo više vezinog tkiva, vezinog materijala, jer jedini materijal koji može da povezuje jednu nacionalnu zemlju je nacionalizam. Nije drugog faktora, a jugoslovenskog nacionalizma nikad nije bilo. A kad je počeo da se pojavljuje, kao što smo čuli, onda je to shvaćano kao problem. Tako da
Mislim da ono što je bitno je to, da nije problem Jugoslavije bilo premalo nacionalizma, odnosno previše nacionalizma, već premalo. A u vezi sa ovim Ustavom iz 74. godine u kome je opet jako mnogo bilo rečeno, želim da kažem još to. Taj Ustav su pisali uglavnom komunisti. Glavni autor je Kardelj, a Kardelj je bio učenik Stalina. I Stalin je 1925. godine već tražio od jugoslovenskih komunista da upišu i da u svoj program i da rade na to da narodi dobijaju pravo na samoopredeljenje. Ideja je bila da se na taj način najlakše razbije Jugoslavija. I kad je ta ideja implementirana, vidimo kakve su bile posljedice. Hvala.